Kanongere mbifurize kugira igicamunsi cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye nibaza yuko meze neza bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda Repubulika Demokarasi ya Kongo Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi namwe muri hakurya y'amazi magari ikaze muri gahunda zacu z'amakuru. Yitwa Paul Rusesabagina, uyu nguyu abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yafungiye mu gihugu cy'u Rwanda aza guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame bigizwemo uruhare n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku buhuza bwa leta ya Qatar. Hari amabwiriza yahawe ubwo yavaga mu gihugu cy'u Rwanda asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kutozongera kwijandika muri politike n'umunsi n'umwe. Paul Rusesabagina, amakuru n'amakuru akomeye cyane tugize muri aka kanya. Gusa mbere gato yuko unyibagezaho reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, Amerika, Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bihugu 38 byambuye Loni amafaranga y'umusanzu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoboye urutonde rw'ibihugu 38 birimo Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo bimaze igihe byarananiwe kwishyura ku gihe cyangwa se burundu imisanzu bisabwa gutanga mu ngengo y'imari isanzwe y'umuryango w'abibumbye, ni ukuvuga ONU. Kutishyura imisanzu cyangwa se gutinda kwishyura byateje ikibazo gikomeye cyane ku buryo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres aherutse kuvuga ko uyu muryango ushobora guhura n'ihungabana rikomeye cyane ry'imari. Usibye Amerika, Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi ibihugu nka Myanmar na Libya nabyo ntibyishyuye neza imisanzu yabyo ya buri mwaka iteganywa kugira ngo ONU ikomeze ibikorwa. Amakuru aturuka ku bunyamabanga bukuru bw'uriya muryango avuga ko mu bihugu 193 biwugize 151 byishyuye neza imisanzu yabyo y'ingengo y'imari isanzwe ya 2025 ku mwaka ushize. Kuri ubu rero ibisigaye bitarishyura ni Afghanistan, Angola, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Cambodge, Cameroon, Chad, Chili, Congo, Cuba, Korea ya Ruguru, Dominican Republic, Ecuador cyangwa se Equateur ndetse na El Salvador, Gabon, Ghana, Grenada, Iraq, Lesotho ndetse na Malawi. Birimo kandi Mauritania, Mexique, Nicaragua, Niger, Saint Kitts et Nevis, Saint Vincent et Grenadines ndetse na Sao Tome Principe, Birwa bya Salomon, Sudani y'Epfo, Suriname, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Venezuela na Yemen. Richard Gowan ni umuyobozi wa porogaramu y'ibibazo mpuzamahanga n'inzego mu kigo cyitwa Think Tank International Crisis Group, avuga ko amadeni ibihugu bikennye bifitiye Loni ni agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ayo Amerika ifitiye Loni. Akomeza asobanura ko ikibazo nyamukuru cyugarije Loni ari uko uyu muryango wishingikiriza cyane ibihugu bibiri byonyine bitanga umusanzu munini cyane wemejwe, Amerika n'Ubushinwa. Amerika yonyine ifitiye Loni ideni ry'imisanzu ringana n'amadolari miliyari 2,200 ndetse na miliyoni 193, harimo kandi miliyoni 827 y'imisanzu ya 2025 itarishyurwa ndetse na miliyoni 737 z'amadolari ya 2026. Amerika kandi ifitiye Loni ideni rya miliyari 1 na miliyoni 944 z'amadolari Amerika. Amerika niyo muterankunga wa mbere w'ingengo y'imari isanzwe ya Loni, ingengo y'imari y'ibikorwa byo kubungabunga amahoro hashingiwe ku bukungu bwa rusange. Hari kandi miliyoni 43,600 Amerika igomba kandi gutanga umusanzu y'inkiko za UN mu rwego rwo kurinda Loni guhura n'ihungabana rikomeye cyane ry'imari. Antonio Guterres yasabye inteko rusange igizwe n'ibihugu 193 gusuzuma itegeko ryo mu mwaka w'1945 riri mu mategeko y'amabwiriza y'imari ya UN rigena ko amafaranga adakoreshejwe asubizwa ibihugu bigize Loni n'inguzanyo mu mpera z'umwaka w'ingengo y'imari. Mu kuganira rero yahaye abanyamakuru ku itariki 30 Mutarama yagize ati icyerekezo turimo ntigishoboka gukomeza gishyira kandi umuryango mu kaga k'imiterere y'imari kandi kigahatira ibihugu guhitamo kwemera kuvugurura amategeko yacu y'imari cyangwa se kwemera ibyago bifatika byo gusenyuka kw'imari ku muryango wacu. Kugeza ubu ibihugu 41 gusa nibyo byishyuye neza imisanzu yabyo ya 2026 mu gihe byari biteganyijwe ko kwishyura ibikorwa mu ntangiriro z'umwaka. Ingingo ya 19 y'amasezerano ya Loni ivuga ko igihugu cyagize ideni ringana cyangwa se rirenze imisanzu y'imyaka 2 ishize gishobora kwamburwa
uburenganzira bwo gutora mu nteko rusange. Icyakora iyo ngingo ikurikizwa gusa iyo igihugu kitishyuye na gato muri iyo myaka ibiri. Kuri ubu Venezuela yamaze kwamburwa uburenganzira bwo gutora, mu gihe Bolivia na Sao Tome Principe nabyo bishobora kwamburwa bitarenze impera z'igihembwe cya 80 cy'inteko rusange, mu gihe byaba bitagabanyije mu madeni bifite. Ku wa 13 Mutarama kandi Antonio Guterres yamenyesheje witwa Annalena Baerbock uyobora inteko rusange ya Loni, Afghanistan, Dominica, Ecuador, Ghana, Saint Vincent et Grenadines ndetse na Togo byarenze imbibi zo kwishyura ziteganywa n'ingingo ya 19, bityo bikaba kandi byari byambuye uburenganzira bwo gutora. Icyo yakora umuvugizi wa Baerbock, Nice Cornys, akaba yabwiye icyitwa Pass Blue kuwa 4 Gashyantare ko Togo iherutse kwishyura amafaranga make asabwa kugira ngo yongere kandi kubona uburenganzira bwo gutora mu nteko rusange. Mbere gato yuko tujya kuri Paul Rusesabagina, mbabwire ko haravuga imirwano ikaze y'amasaha agera kuri 3 hagati ya FARDC ndetse na SERP. Kuri wa gatatu tariki ya 4 Gashyantare havuzwe imirwano ikaze muri centre y'ubucuruzi ya Bule muri teritwari ya Jogo hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mutwe witwaje intwaro witwa Convention pour la Révolution Populaire SERP uyobowe na Thomas Rubanga. Nyuma y'imirwano yadutse rwagati muri centre ya Bule, abaturage bagerageza gusubira mu ngo zabo, bongeye kandi guhunga kuwa gatatu nk'uko tubikesha Radio Okapi. Ibikorwa by'ubukungu byari bimaze iminsi bisubukurwa mu minsi yashize, biravugwa ko byongeye kandi guhungabana. Hakurikijwe amakuru atangazwa ndetse n'ababyiboneye, imirwano yatangiye amasaha ya 2 za mu gitondo ku isaha y'umudugudu wa Ngle utari kure inkambi y'abavanwe mu byabo iherereye mu kibaya cya Savo. Umuturage wari warahungiye muri kariya gace yavuze ko ibisasu bya mbere byateje ubwoba bwinshi mu baturage biganjemo abavanwe mu byabo. Imirwano yahise kandi ikomereza muri centre ya Bule. Amakuru kandi aturuka muri ako karere avuga ko kurasana hakoreshejwe imbunda nto ziremereye byamaze hafi amasaha agera kuri 6. Tujye kuri bwana Paul Rusesabagina. Makuru avuga yuko hari inkuru yanditswe n'igitangazamakuru cyane kirembere mu gihugu cy'u Rwanda tariki ya 6 ukwezi kwa 2025 ati Rusesabagina yongeye kwivamo. Rusesabagina Paul wafungiwe ibyaha by'iterabwoba kugeza ahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame muri Werurwe 2023 yongeye kwinyuramo atangaza ibinyoma ku Rwanda nk'uko asanzwe abikora. Kuva Rusesabagina kandi yafungurwa agasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakunze kumvikana atangaza amakuru ibinyoma ku Rwanda, aho yavugaga ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa kandi ko Abanyarwanda bashonje. N'amakuru anyomozwa na raporo zitandukanye zigaragaza imiterere y'ubukungu bw'u Rwanda n'imibereho y'Abanyarwanda, zirimo izasohowe n'inzego z'igihugu n'inzego mpuzamahanga nka Banki y'Isi, Banki Nyafurika Itsura Amajyambere n'Ikigega Mpuzamahanga cy'Imari, Banki y'Isi. Ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje kandi kwiyongera mu gice cya mbere cya 2024 nyuma yo kuzamuka ku rugero rwa 8.2% muri 2023. Umusaruro mbumbe warwo wazamutse 9.7% mu gice cya mbere cya 2024. Iyi banki yakomeje igira iti byitezwe ko umusaruro mbumbe warwo uzakomeza kuzamuka ugere kuri 7.7% mu gihe 2025 bigizwemo uruhare n'izahuka ry'ubukungu mpuzamahanga, imishinga mishya y'ubwubatsi n'ibikorwa by'inganda. Guverinoma y'u Rwanda kandi ikomeje kubaka inkingi imwikorezi z'iterambere rirambye, ariko Rusesabagina yavuniye ibiti mu matwi nabona ibyo Abanyarwanda n'abanyamahanga bagize amahirwe yo kugera muri iki gihugu babona. Mu butumwa busoza umwaka 2024 Rusesabagina avuze ko Abanyarwanda bo mu cyaro bashonje kuko ngo hari abapfa bishwe n'inzara, mu gihe abo mu mijyi babayeho neza. Bisa naho atazi ko iterambere rirasaranganywa bose mu Rwanda nk'uko bose begerejwe inzego z'ubuyobozi. Ibyo uyu musaza aravuga bihabanye n'ukuri. Abantu barapfa mu Rwanda nk'abandi hose ku isi. Rusesabagina imyaka 70 y'amavuko ruramutegereje, ariko bazira impfu zisanzwe ati zirimo uburwayi butandukanye n'impanuka z'ibinyabiziga. Abakene bagahabwa ubufasha bwihariye binyuze muri gahunda zirimo nka VUP Girinka Munyarwanda no gufasha abahuye n'amapfa. Rusesabagina Paul ati urwo Rwanda ndaruzi, ati nanjye baramfashe, ati baranshimuta barunjanamo ndetse nararubonye, ati nabonye za Rwanda ebyiri. U Rwanda ruri muri Kigali, nazengurutse Kigali hose aho basenyera ubu ubashatse wese ati bakamutwikira. Ubu yakwibaza uko Rusesabagina yazengurutse Kigali yose mu gihe ubwo yafatirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali muri Kanama 2020 yakomereje muri kasho y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB no mu ngoro no mu igororero
rya Nyarugenge. Agifatwa yagaburirwaga amafunguro yahisemo atumizwa kuri hoteli. Iryo funguro kandi yari yahabwaga riherekejwe n'ikirahure cya wine, ndetse mu cyumba cye habaga harimo akabati kahoraga iteka kuzuye imbuto kugira ngo atagira ikibazo na kimwe. Icyo benshi bibaza ni ukuntu umuntu yavutswa uburenganzira bwe yarangiza agahabwa kuvuga icyo ashaka cyose akagihabwa. Abajyaga rero kumusura aho yari afungiye yari afite ibyo abazimanira, kandi ibyo ntabwo ari we wabikoraga, ahubwo byari byarashyizwe mu cyumba cye kugira ngo abone ibyo yifuza byose. Nyuma yo gufungurwa, Rusesabagina yakiriwe na ambasade ya Katari mu Rwanda, agakomereza i Doha mbere yo gucyurwa mu rugo rwe ruherereye muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazwa ni uburyo Rusesabagina yaba yaratembereye i Kigali. FLN ya Rusesabagina kandi yagabye ibitero mu ntara y'Amajyepfo ku matariki atandukanye, nko ku itariki ya 3 Kamena 2019, Kamena, tariki ya 2 Nyakanga, tariki ya 13 Nyakanga na tariki ya 15 Gushyingo 2018, byatanze akarengane, imitungo y'abaturage kandi gasahurwa, abandi bagafatwa bugwate n'ibindi. Nko ku itariki ya 15 kuza 18, ubwo abarwanyi uyu mutwe bishe abaturage 6, abandi 19 bagakomereka. Icyo gihe mu bapfuye harimo witwaga Mutesi Diane, Nuwenshuti Isaac, Atete Sine Ornella, Mukabahizi Hilary, ndetse na Samuel Nteziryayo, ndetse na Niyomugabo Janine. Akaba rero ari bamwe mu bapfuye icyo gihe. Indi nkuru yanditswe bagira bati imyaka irenga 2 irashize Rusesabagina Paul afunguwe ku mbabazi atiza umukuru w'igihugu nyuma y'uko yari yahamijwe ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byakorewe ku butaka bw'u Rwanda mu bitandukanye. Rusesabagina afunguwe muri Werurwe 2023 ahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho atuye. Yari yakatiwe imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bishingiye ku bitero umutwe yayoboye WMS FLN wagabye mu Rwanda mu 2018 na 2019. Mu iburanisha rye, Rusesabagina yakunze kandi kumvikana ashinja Leta y'u Rwanda, ndetse yikoma bikomeye cyane ikigo cy'indege yari mutwaye, avuga ko cyagize uruhare muri uyu mugambi. Nyuma yo kurekurwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda, ubu rurageretse hagati ya Rusesabagina n'iki kigo cy'indege kizwi ku izina rya Genjet. Genjet ni ikigo cy'ubucuruzi kibarizwa mu Ruyigi mu Bugereki, gikora imirimo yo gukodesha indege bwite private jets. Bivuga ko umunsi Rusesabagina yisanga mu Rwanda mu buryo atatekerezaga, yari yarakoresheje indege y'iki kigo. Mu Kuboza 2020 nibwo Rusesabagina kandi yatanze ikirego mu rukiko rukuru rw'i San Antonio muri Amerika, ariga Genjet ndetse na Constantin Niyomwungere umugambi wo kumutwara ahantu atazi. Nyuma yo gusuzuma ikirego cye muri 2024, umucamanza witwa Xavier Rodriguez wo mu rukiko rw'i Texas yagitesheje agaciro. Yavuze ko urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha ikigo cyo mu Bugereki kuko nta sano yari ihari ifatika igaragaza aho ibyabaye kuri Rusesabagina bihuriye na Texas. Rusesabagina yavuze ko urukiko rukwiriye kwakira ikirego cye kuko inzira yo kumutwara yatangiriye i San Antonio. Umucamanza avuze ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko Genjet yagize uruhare mu kumvisha Rusesabagina ko akwiriye kuva muri Amerika, kuko nta kiganiro na kimwe yigeze agirana n'iki kigo ubwo yarakiri iwe. Urukiko rwa Texas kandi rwashimangiye ko kugira ngo ruburanishe urubanza nkuru bisaba ko ibikorwa by'uburegwa biba byarayikorewemo. Rwasobanuye ko kuri dosiye ya Rusesabagina bigaragara ko ibyo ashinja Genjet bishobora kuba ari byarakorewe ahandi. Genjet yatewe utwatsi ikirego, isobanura ko urukiko rwa Texas rudafite ububasha bwo kwiburanisha kuko ari sosiyete yo mu mahanga kandi ikaba itanakorera muri iri leta. Nyuma yo gutesha agaciro ikirego cyabo, Rusesabagina n'umunyamategeko witwa Nicholas Chadwin bajuriye iki cyemezo ku wa 2 Kamena 2025. Bavuga ko urukiko rwa Texas rukwiriye kuburanisha urubanza kuko Genjet ivugwa mu kibazo cy'umuturage w'iyi leta. Umunyamategeko wa Genjet Andrew Halakas yavuze ko nta kintu na kimwe isosiyete yari izi kuri Rusesabagina Paul ndetse na gahunda ze muri rusange. Rero ari byo bikomeza kujya bivugwa. Reka dukomeze n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga.